Catholic Link Internet Radio. Angbane madomo shimaken Kristo. Kana duonya slungwan pasulo do. Shazo Fada John Vershima. Ya sikene nato. Nya ka lahadi o shapu ka Unyiin kan a Shiegh a Gbilinii. Kwaran waso hihi ta profeti Ezekiel turi ha so a viru shaw ha suke viru shaw tan. Kwaran waso shaw ha ka washika shaw ha o Paulo aposo tiri han ba Korinte. Itu pu ka ha so a viru shaw tan ka lo ha suke viru shapu. Lo waso dido ka Marku tiwa trata so a viru hihi suke viru sha trata. Ko gbebe so ko kana smas yange nyane yoka. Murumo sham ha wandu erenton ken bambina ase. Igbina yando eren itiomna ken wo ma ase ke ri igbina ikpili yo. Ashe pishi ando ka tuwa kwa shin o na vo shin na tabega shin o na gbekwaga shin o na lu am nyon ken o ma na pishi shau tesem luna ken yo na kana ha Paulo aposo ka bese kan washika na hihi utini haba Korinte iti Iyom wa viru shai kinu gbe ka mom aka wone ona tehia yo na tahia kente gadia tav buve kan o mache ka hinond budoye kwa ono wase uhihi o se kwa sham tindi ko itindi Hezekiel hen bavelu ko kyangen la yange irition itave hen yomba yange itave kwa yo biblo ka ave se yomba yange le yomba dan kwa ando na loho o profeti Hezekiel pa yange le loho utave hachiko na yo yange shema profeti zaun yo na yange vo kan shema chilwa we gbanpa kana na Shiegh pishi kan mza o yange shema zaun yo pishi la atanu ma yo ba Israel kan kwa pasen sha o nongon hire na ve kaven kwa ondo ma shiren sha washima wondo pa be yange ondo luana kan shema yange zaun yo man kan vo kan shema ma we gbanpa yo yange eptomna profeti ma kulevo kwa ono waso show ha o se kwa shako shema yuwa e Paulo aposo ken atanana yange fatio wan shema ne sharu mo sham ha ma agyaondo ayan lo anala kana ha Paulo aposo pa yange tawe vange ma ka woni ka shi umvola je mgen mtave lo waso dido waso kwa shako Yesu Kristo jona nyo ken gana yo angbane na vandaon angbane na lamon yo angbane na zindaon la shage ando ken Yesu Kristo yo yange zahama e tomna yon kure akaro na ta a so ngo shenge nya jiminchi da wanse ko mimi mom ma ko mimi ne yoka inicho kwa ilum vo shin nyon shin asa kinu ma sipchi babase na jijise kana to wakani chi ando una tesem luna kana visi kan hayo ilu jimi chi pa babse chi ya sematere chachu hamazi yo chi ando fa kana ha chami gena ki wai kana klesa waso kadliko ne hamazayo chi tefa hamazayo bavelu zan se chi bate yo fa hamazi yo asu jimi chi ando fa chicha kana ha do babse to
Hama zo asip chi se va mi hen an de tim ha. Alokan ba sa ba ken ayu ase. Shim kan vo she yo. Shim kan ba nyu atok poso. Ba se na jiji se. An de wona yimase. Ba pese yina asmaga. Ya chu an de pan yo. Te shi yen yo. An de kenge shamba be su shana danga. She yange nya pa an o kan na we ma shi moye. Mromo we sham hon wa komo. E yange mromo sham hon was a prophet Ezekiel. E tom na tsemble. She suwe Paulo apostle. She suwe Yesu Kristu. Bokule. Ba Vershima ave ba onde yang so shin tada na ha. Ka be sekpa alu so va klando. Se asi klando kra gayo. Ken ba bina asib jiminchi. Ken anzura asib jiminchi. Ken vomba sha yiwa asib jiminchi. Ken ba sa asib jiminchi. Onde te na suwense. Bona na. Sizwa amkom kana kasi asi wewe shawalenchi. Te akosom kane na kuno mase mana wasese. Kenti Yesu Kristu to wase. Amen. I'm gonna have King Christo. Go come pasulu ho dido shazo Fada John Vershima jene. Yalo nen dido nungwa visi Adua sha ladi ado. Yo
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright.